uzofuna umfazi wakho wamlobola angithi wamlobola and sisinenza iphutha kakhulu ngiyabakhalela omalume bakho yabona ngale nkathi kufika amalobolo kuzoshisa impepho emsamo wena wazi kahle ukuthi lo baba umthandi uyazi ukuthi lapha emsamo kuyaguqa kuthiwa ngithe zwiphi yomathi uthi simthatha sizomthatha wendoda sizomthatha Uza naye ungcobo yena wehleze kahle wena sibebebe ngifuna ukukutshela wena ngifuna ukutshela indaba yakho uyazi ukuthi makulotshola omalume bakho bakuyisa lapha emsamo beguqa bekucelele ethongweni ukuthi nayi indodakazi yethi sihambe emzini nomuntu nanga umkhonyane efika sezolobola niyazi ukuthi ezinye izinto nibona izinto engalungi nje ingenxa yenu nifike nikhuluma izinto ezirong kubazali behambe beyemsamo befike beguqe lapha benicelele Lizokushaya idlozi Mahadebe lizokushaya. Uzomthatha mawuthi umthatha khokha imali yakhe. Mawuthi uthi asingamthathi khokha imali yakhe. Hayi imali yami ayibuye manje. Bafo sizokhuluma nawe ukuthi wenze imali wenze ubulungisa ukuthi ubaba ethola imali yakhe. Uzoyikhokha imali noma cha?